Sanibonani, Molweni, Bonjour, Ni hao, Dumelang. Welcome back to the Blue Heart Podcast. I'm your host for today, Vamsile Simelani. Intombi yaseBeneza, Intombi yasesigodini saseshiselweni. And if you're joining in for the first time, thank you so much. And if you're returning, welcome back. Before I introduce my guests, please don't forget to comment down below, to like, to share, and to subscribe. But again, most importantly, to click on that notification bell so that every time we post a video, you'll be notified. Lamhlage angihambi ngedwa. Kunamusa, sitawukhuluma ke indzaba. Hele ngeke ngize sibambe sonke but nje ikhona indzaba le ngitsini Musa leshaqisa gogo. Indzaba le sathi nje ihlukumeta sivesonke. Yeah, ihlukumeta sivesonke, right? Yes. Yeah, sitawukhulumisa yona ke indzaba ye substance abuse. Dinenge tinto lesivile, kunenge tinto lesibonile, mhlambe nje thine labanye singema recovering. Musa usike recovering? Recovering what? Alcohol. Abathi nje basalwa recover. Sitawukhulumisa yona ke indzaba ye substance abuse. On today's episode sitawubuka the different types of substances that people take. Sibuke ukuthi iyile substance abuse, sibuke lama signs Musa. Ukuthi umbona njani, wena utibona njani? Kepha uthi abazalwane. Okay, angakufaki Musa. The dangers of substance abuse yinto ongakuthola lokusebenzisa letitsakamiva, and then where you can get help. Kunengele sikuvile from myths Musa to facts. Sitawuqala nje ukuthi uveni nge substance abuse yini nje imithi lekhona. Bathi ke ngake ngeva ngesam bathi hayi uba smart. Ayisangweni? Yeah. Manje uba smart njani? Yadonsa ngayo. Ayidlani le mfo ngoba na ubabuka abanye sebabane basilowinyana ngeke umntana Yadonsa ngayo. Bathi nje bathi ba smart. Dinenge letifo manje lama athi ngeke neva leya alaba shaya. Bathi nawuvuze kuseni uvanga simtimba wakho na uthi wani uyevanga club yami bathi linye bakhishwa ngayo basekhishwa ngayo asasingene Dlamini asasingene sitawubuka ke ukuthi kahle kahle nasikhulumisa le substance abuse yini substance abuse asisiqale lapho yeah ngingayichaza ngithi kahle kahle for me because angifuni ukuyiveta kwangasuthi kumbe ngiexpect ngiyiveta nje ngendlela engiunderstand yes for me kahle kahle angise kulama substances ama substances maningi kuma substances kukhona lawa lanatseka khona abantu wadla kukhona lawa lowajova uyabona so ke la ku abuse iqala ke ngingana kutheni nasesiqale nje sisi angisama substances ahlukene kabi kune substances it's illegal kune substance legal lamagama lawa I think inabani yawata obvious so le drug illegal le drug njenge ukuthi le drug lotalithola anyway maybe ungathola esibhedlela ungathola pharmacy yabona lelo drug elifana nabo paracetamol your grandpas yabona lawo ma drug lawo so le drug lelo illegal ungakhona ukuthola anywhere else and then kwala wala illegal those are your cocaine your cat your marijuana yabona so kula ma drugs lawo sitsike iqala nenge abuse sesiqale kulo legal drugs ngoba phela lo legal siya abuse sesiqala kulo legal drugs so now asasithi kulo legal drugs le panado awusayinathi engineer ukusibuka ukuthi nje na inhloko wona le panado soyayidla le panado man soyayidla igrandpa igrandpa nje ngeke ngabona kakhulu aba abuse kwanza ukuthi sovanga ukuthi grandpa sovanga ukuthi umtimba usakhona ukutilwela uyabona umtimba afuna khona ukutilwela lokunye nje usinovula inhloko uthi asengilathi nje manje asengigijigijima uyabona ubona sowuphilela lama igcina le ngovile uyabona sowuphila ngayo so that is le gama licala khona now you are abusing that drug uyabona kulo illegal ke angifuni ukuyikhuluma ngoba lelo nje abuse usalicala because once wangena nje la ma drugs la ufike ukuthi there's a lot going on lelo ngawe yabona so nasokuqala nje zokusebenzisa so yadijova so usebenzisa asengibekise maybe kulo marijuana with marijuana la bakhuluma ngawo
but see marijuana it's a plant. Yeah. So uningi labayisebenzisela bona abantu. Some vele bayayisebenzisa ukulapha yabona yes. So if you are using it for that our abuse. But now if ngowe yabona ngane joint ngowe so abuse akele track le. So that is substance abuse. Okay. Yes nje nangayibeka nje kanjalo. Okay. No, yabona ke sengibuyela lapha emuva kulenza ba egrandpa. Yabona wazathenga ibhokisi legrandpa. Uyaphi nebhokisi? Wathenga nje ibhokisi. Yabona emotweni yakho nemendlini yakho kwahlezi kunelibhokisi legrandpa. Ngoba endlini akube nebhokisi amakhundum. Hayi ma. Iyaphi nje ibhokisi legrandpa? Bakhona but. La, likhona ngilapho bese baya abuse wena nje kwathi nje. Grandpa sokuthele manje nayi. Ngale type lena lokhanza endlini. So nelisaka la ingakale amaphilisi. Amaphilisi. Kodwa amaphilisi anesikhathi banesikhathi. Wena ke so basakala ngaka wendanga amaphilisi. Uyayibona lento. Yeah no ngiyayibona ukuthi vele lapho bese soyahlukumeda. Uyayibona. Kancane kanti ukuthi bakhona nalabukhanzi sokuthatha iphilisi angathilani. Yeah awufela lento sonawo vele ufika phalani. Nanje unazi amaphilisi. Wathi nje sizwe. Yeah no abuse. Uyathi ukuthi bakhona laba angeke ngithi mhlambe kuyi abuse but abe addicted to amaphilisi. Angadla bokusuke wende njani manje? Lokuthi uzube addicted kula maphilisi. Ngempela bengisho angithi umtimba womuntu I'm not a medical practitioner. But umtimba womuntu wela sebenza naye. Usebenza ngendlela ukuthi ugcina sayijwayela into. You understand? Yeah. So for example if le grandpa was not petrolling through or not le grandpa. Iyaphela lo. But then now when angancane sale grandpa igcina sekubuild up le resistance yabona. So ngempela noma usuyinathi le grandpa ubeke inhloko. So now utawufuna something strong than le grandpa yabona. So ke vele bona lapho sowuthatha kanzo abuse ama drugs because akusakusebenzeli lokhu bophanado konje soba la phanado kodwa ngayo ukuthi bo ibuprofen kude ini yabona lento le so nenginga fela. Yeah. So uyaqala uya abuse. Yeah, abusing ama drugs la. Yeah. Hayi but-ke lokuthume kakhulu like illegal le marijuana man. Le marijuana for us for us because we are in Swaziland. Yeah. Eswatini. Yes, for us la Swatini I think ile abuse kakhulu vele ngile marijuana. Ingumbi nje abantu besikolo they drop out of school ngile marijuana. Yeah. Abasagezi abasendini it's because of le marijuana. Uyabona ngiyo nje vele ngathi ithumile yabona. And phela lokho nje sokuthi inzindaba yabantu besikolo uyakhaza ukuthi lo munye usukathi hayi asengizame angene kanjani peer pressure right. Lo munye ukazi ukuthi utawungena nje uthi hayi bengifuna kufa. Asuke emvolo kangene shi. Angene shi. Yabona because la drug eshabafana nabantu yabona kufana nala etshwaleni. Nakhona tafela ingane. Uthi hayi man ufela nawe ufe. Lo munye maybe simakathi ambambezi. Asinakeva hayi vele kumphuphumi. Athi hayi angifuni lokuyothi hudi man. Phinza uthele uyabona ungena shice. Uyayibona lento le. Nathi letinkinga nje siba khona la kubantu besikolo. And le tinto lethu namusa kulula ngena kithu. Kakhulu. Kulula. But then bese kakhulu lokuphuma. I think le party ke le ibe ebhlungu kakhulu nginokuthi uticala le tinto leti at a very young age. Yeah. And uqala nje ngokusisho ukuthi bedunga yabona. Uyafika lo munye ubona khona ngijutha ushaya la. Now maybe ligwayi bonke abangani bakho babhema ya. Nawe sobona njani weligwayi yabo. Phindisela kuye. Uyabo mgcina siyajwayela iligwayi yabona. So kwanza ukuthi level yaseyangena. Utshwala maybe uqale kanjani. Imagine ke lento lena uyiqale unabo 14 yabona. Imagine umtimba wakho because wona umtimba wakho phela ufaka ama-drugs, ufaka ama-drugs. This thing that one long term effects la mani kakhulu but setawungena le tinto lethu but nje ukubuka le ndlu ukuthi le ndlu nayo icalele kutaba yini so ngivamisile ngiyosuka yasebenza umthana ungaka wayicela le ndlu le and we habit ukhumbule ukuthi habit once wayicala kukhulu kuyiyeke because now these things ayibe in habit. Lokunye wena muzokubona ukuthi nje nangabe nje asenibekise baqala kule nsango naso usebenza ngeke uphuluchubeke nensango ansango into awugcina seyijwayele lo mtimba lento besikhuluma ye resistance seyifuna lokunjani lokungeduka
so uvama ukuthi ungathola kuyo sangiyakho sokuvanga ukuthi ungayifaka something because toba strong asinakhona ke basi kunala grade nala kuletini sa netiteji phela kunjalo yes so ukuthi nakhona na utawucala ukuthi hayi man lena sogcina ukuthi hayi man yebo so yebo ufuna wena vele egcineni sova because basinale high ayifanayo bathi le ekuqala ngiyifana naleli Musa uthi bathi ingazi lenza bephuma la ku Wayiphela kuthi bathi yes so ukuthi into kanjalo njengoba ngisho ukuthi letinye izinto bathi na uhlakaniphile ungafundi izinto utifundze ngawe empilweni especially lokhu tifundze kuloseceleni kwakho yabona thina sabona mhlawumbe sakhuliswa gogo yabona so na ukhuliswa gogo ayifaka le miyalo usesencane nje ngikhule yeyi ngafakwa ka Sunday school so ukuthi umhalo sala la yabona so letinye izinto utifundza usakhula esikoleni abantu bayabhema bayanatha yini ene nalokuthi wathi nje ukuthi eshini ekhaya yabona nangathiwa nje ngicamba ngaba yini esimakazi yabona so lento leyo I think it helps you noma ngabe sowulana yabona lento lethu soyadadi nje na ukhuluma nabantu ukuthi hey kanti impilo yini manje hayi siyabonga ke Musa yeah don't forget to subscribe, to like, to share, and also comment down below. What do you think? Substance abuse iyasihlumela kakhulu. Nalokuthona yak-affecta njani noma ik-affecta kanjani langabe yak-affecta yeah true. Naloko ukuthi sinato netihlobo ukile wabona futhi right ukuthi cha mina nje nginaso sihlobo. Hey labo bantu sitawungena lokho lesingena ke konje nalokuthi ngabe ubona ngani ukuthi hayi man lo muntu lona lama drugs so yawa abuse ubona ngani Musa njengoba ngisho ukuthi nje mina I've been I wouldn't say lucky because into nje yakho yeah mina ngikhule kukhona lo mwana omncane yabo letinto bethi sinatengeka yathi kusibubu uve buhlungu ukuthi hawu adoda ngefana nje he was very smart yeah yabona ene ukhula vele yabona grade 7 married hayi sonke nje luthatha mayina lekusasa kusema form 2 wacala kusema bamgelisa letika what drop after school sign iqala nje naleyo yabona yeah lo mfana taqala ukudrop le performance njengoba sho uzomuntu bekalapi yabona ukuphasana ma-merit yabo thishela bapheja ngayo ukuthi hayi no mina nginabantu yabona but kwaqala udrop performance idropiswa yini naso umuntu uyaqala ubhanga ama-class anasayo phela esikolweni lento soyi-enjoy so gcine suvuma ukuthi alento yena mangidayenda ngisho manje so yaphuma eklasini sabayamba bapi ayigcina ukuthi angisabiye ngazule sokuleli seyamtele sofuna kulala akasabiye uyabona utaqala kuhlele performance nase kuhlele performance kusho kona ukuthi hayi uyaqala vele hayi nabo thisha naqhubeka fail futhi lo muntu okhanza ukuthi uyafail uyafela bafuna bathayi abita abatali besapha uyabaleka so ubalekile ekhaya uyabona ukuthi lawo ngama signs la obvious but wena nawo umuntu alokhanza ukuzivela umnako nalokumnako manje makanza ukuthi lokunye uyawathi selishonile yabona yeah umfana uyafika endlini emehlabo vutshu awumboni yabona umfana nakanathajwala uyanuka tjwala yabona ufuna uve man ukuthi hayi man umfana nomhage nakafika endlini awumfana kunjalo ukuthi hayi man ngathi uyaphunya buke emehlweni nje mehlasa babo vutshu kodwa ngawo yabona umnaka lo mfana akho yabona manje eyibadali nyalo mani bethe isikhathi sebantwana manje yabona because lama signs abakhona yeah abakhona uyatibonela leti mvumo ukuthi hayi manje kodwa umuntu nani umkhuda hey suka dlami yabona ke lama signs lawo nje ngoba ngishito ukuthi ukwenza lama signs lawo sese those are the early stages yabona kukhona utakwenza khona ukuthi this thing ngenyalo kulo muntu lo seyam affecta sekuserious sengithi uyasebenza nje ngokusho yeah awusakhona nje wena ngaphandle kwala drugs maybe mtshwala maybe ligwayi awusakhona ngawuphuma noma ivinanyelo la emsebenzini ngamafish guys asengeni manje ufuna iphindise ngiyashaya yabona because leto sebu awusakhoni ku function ngaphandle kwakho yabona na uphuma usenesamane ngithenga nje class kunye ngubani yabo like lento seyiyaka affecta yabona lo muntu lo usonema signs ukuthi hayi
kancane sofuna ama break kancane uyabona wena usakhona nje Usakhona. uyayibona lento le lo muntu uyabona amasigns ngathi sinenkinga la Yeah, shothi ke uthi Musa sibadali asibanakeni bantwana. Yabona nje kulama signs lawa bo red eyes nokwati umfana sokuhleke sithi ngidluso yasukuma soyibadala sokuhlala phansi soyasukuma futhi kuloko tinve kumele sitinake ngoba leti into leti digcina kutinve lesiti inkulu kakhulu ngalenyela ngiyobuya ngumntana uthi ungena endlini kanzi umfana athengise konke asibamba bayathengisa bacala sifela kubanga leke nikubona lena soqalile kuyadula leti into leti kuyadula vele nawe njani imali ukuthi uqala phela ecela imali ubathi lefuna imali emvolo ukubona ukuqala kwethu uyaheka imali ekhonweni baba uphi nakabona ukuthi ngathi imali vele seyafihla sokuphela sondana sengathi ishwana kuweba landlini ambothengisa nakabona silandlini akasakhona ukuyeba ngoba samu encenye nayo lenkinga uyabona imadima kakhulu imadima dinenge into letindekalako and ukuthi batala bachubeke badlale ichaza Nkosi yami mina nje ngikule ngicela kakhulu batala ukuthi umntwana mnabo ubona ukuthi ngathi lana kunetinkinga letinkulu umntwana wathi sobe yiba kanje because umntwana uyamama umntwana khona kakhulu yamati ukuthi uzowusho na uthi umntwana mana kusasuye but ungekho yabona ukuthi ngathi akasasuye kundekalana lo muntu ngakhanza ukuthi akusona la madress maybe you depressed but wena ezumntana la unakho nje ukuthi umntwana wasosuyashinja hayi fanele kamereni kangaka ngibona ngisafundza ke high school Musa alenye langa baya usahamba madress hayi bahamba lamantombazane bekunanje bekuthiwa yini le wethu fun fair yini yes banatha babhanja lo munye uyati ukuthi uyabona mina wami babe u-street but uyachubeka wathi nakafika lo babe sabhekisa hlale hostel saphuma sonke sambuka lapha lo babe akwade sasho ukuthi yabonana abafika ekhaya lo because lokunye wena Musa uyakhanza ukuthi labantwana abacala bangenela leti involved napa kupita esikoleni ngomntana kazothi awingisho kuyi because uthi hayi ngibhizi mina kanti uchubeka umfana utabana nothi hayi make uyangisupporta uthi vele ngiini uyayibona into leyo kanti kumxosi napa kupita nje umfana wakho athi nalo mfana ukuthi mina make u-strict vele leti into leti akadifuni because labanye sesiyabayekela nje lento leyo nje impela yenza ama discipline yabona lento kabo positive discipline athi abantu bana nya yabona because ngibekisile nje mina ngami yabona ukuthi yabo mina I knew useneteni for the for me I think ngikayibethe into leti two my principles ukuthi ngikhule ku religious background now kula religious background into ecala intaba kakhulu for you is there is a certain way you behave everywhere you go you understand why now yesonveni uya ngama camps uya kuphi watiwa ngibabani imagine abangibona nje ngibabani ngiphethe ukuthi noma ini yabona edolobheni but awufike uyabona phela lapho bayatanda kwadinga ngesonveni bayatanda lelo cingo litawuvela nje ngaleso sikhathi ungafiki sokufika lekhaya uyayibona nje so ngithi the way lesakhuliswa ngayo like you knew ukuthi lethi njengana vele mina I can't because wathi nje kancane angiyiphele kahle yabona batshele nje ukuthi hawu ungahamba nokuhamba ke lakhaya uyayibona uyabona ukuthi cha bese labanyalo le positive discipline ukuthiwa hayi sitawukhulumisana go face the wall go upstairs uyabona into le uke yabo wena bowathi kusilekhaya bongashaba ngilobaba lona lokukhanzela yena lo lesondweni yabona usayokushaya nakhona lekhaya ushaya ngilonani ushaya ngilomdala uyayibona lento le so ube kulikhulu kakhulu manje nyalo I think ngilokumushala abantwana kakhulu ngikubuka kwami ngikubuka kwakho hey uteka yona yamusa nami nje ngicane kulokunye ngiyavumelana because mina ngikhuliswe babami very strict person akutshela ukuthi vami ngeke mina ngikutshela ukuthi wendawombe edolobheni yowendana uyayibona yowendana edolobheni anginamfana mnodawombe nangabe edolobheni ndawuhamba nawe mina ke ngikhulele eNkopolo nakhona it's the very same thing ukuthi kude lo ngamandi bonke ngibani and wena bayakubona ukuthi hayi lo simbonile manje nakho kuphi uthi ufike endlini ukhanze thinswa sivele tiphele elo yathi ukuthi hawo
Uthi tawuphela konke la ngoba manje. Bekude kule nto ukuthi hayi ndambopha. Ngidawena enini yabona bowathi nje usilesibhini leyo liyasika ngathi. Qinisile mos. Hey kunengile kwentekalakho kakhulu. Kakhulu. Ya kuningi indzaba leti imali bayantshontsha kuningi nje kuningi indzaba yama drugs labanye baze bangene nje ejele mos. Ngenxa yama drugs. Tshela phela angabuhlala ungangena ejele angizijonga ngisho ukuthi lokuganga utaqala endlini. Yeah. Nawe usuka la endlini qale weba yini lo 10 rand wama. Hayi uyabona mama ukuthi hayi ngasimali yami usayibeka kahle. Hayi uyabuya uthaye ngeke so uyaqala uthaya sengithatha nakho etseni uthatha bayabona ukuthi hayi la endlini ngasombona soyinkodi bayakhiyela yabona ucekeza kamakhelwane yabona Yeah. Bawale ukuthiwa kuthiwa hayi no bakubambile yabona njengoba nje le behavior le image sesingeke ukuthola ukuchubeka nawo vela yabona babikela abadala bakhulu sothola umsebenzi yabona utakwenda le nto leti kuphi so le misebenzi akucoshe emsebenzini uboshwe kusoyimbo yakhe la once nje waba ne criminal record umsebenzi unjena kangwane ulukhu nje ufunzile wende konke imagine le nyalo lo so uninkinga ngathi njena la nenkinga yoma drugs ne criminal record inzaba yakho udinga ipolice Yeah, kule ngufundza ukuthi lama habits lamancane ayaqhubeka. Ngeke ukuthi bathi babekise ngentshontsha shukela umfana ntshontsha shukela. Uqale athi nakantshontsha. Abuye ngalenyanga athi isandla sonke. Abuye ngalenyanga athi inkomishi yonke. So leti ficala kancane. Asiqhubeke ke musa. Sithi ke yini lama dangers lokunyaka sesikushida ukuthi cha uyaboshwa phela neposha insana yamajazi ngoba phela ngabe nje sokunathe etshwala. Seniya umuntu nje soyakunyathela ngesiposiso. Sokhwela ngalo ngesibhakeni. Ukunyathela ngesiposiso uyasho ukuthi hard mfethu. Hawu ngeva ngathi seke sayikhulumisa nje inzaba aggressive behavior. Yeah. Umfana lo so aggressive. Uyabona? Imagine umntana sikhuluma ukuthi unamuntu afuna udiscipline ufuna ukukhulumisa umfana if lo mfana sa aggressive kusho bona awusakacimula kwawe asacimula uma ungabe ukuthi nami ngumfana ufuna ukubulala bebasho ngathi akuthiwa nje bafuna ukuthi uyafika kuthiwa ha shemine bashayela wonke umuntu lapha emangweni ngawo umuntu wewathi ukuthi kanti nyalo ngafana labantu nabanyalo vele the way isebanga kude le discipline abayifaka lecaleni nomfana vele angakushaya nje uyabona ukuthi uyamkhuta akushaya labantu nabanyalo ngekukhona umkhuta wena la ngaphandle yeah ngani icala bakhona ukukhuta useko ngelo nongahlangana yebo umshwana nentani la hesuka la ubukukhaniswa athi ke babalele nyalo kodwa kwaza uyayibala nole so wena la dangers la sakhona ngokuthi lo mfana sicastaya ngalomndeni yeah lo lesetaba nale broken families yabona because the relationship sekude la khaya umfana nguzidlani iswela boya yabona akasathinze lo uyabona ukuthi ayilana ngeke sikhona ephila sibayakhiyela vele angisuke siyathi ukuthi sashiya la endlini sathi sishare sakhonza sengisetonga edini tonke phela tonke uyabona nole so ucabene nabani so ngoyoboleka imali andibani so uva andibani uthi awuyesisi kani iphasela lami yebo wathi iphasela lami manje hayi phela wafika le mvodzana wathi kusho wena naso sethu sengileyo uba kushaya abane esitolo bathawu awumyesolo kwaganza ukuthi phela solo wafika lana wathi kunethu umntwana enini so lokhu imali yami awubuyisana imali yani so uyabona ukuthi umfana ucabanisa imindeni ucabanisa nebantu emangweni ucabanisa nawo ngisho umuntu uyabona se ubonakala yonke lento le ngifakele nenzaba ukuthi nasemisebenzini nangabe somthana utaqoshwe emsebenzini kusikuthi umuntu akona kusebenza nomuntu kanjani ufika emsebenzini nowatshwala emsebenzini ngiyathi nemapolisi sinje la lula nje ukuthi lo awukwenza akunathwa nje emsebenzini matrags asinje diswe emsebenzini awebe emsebenzini yabo so nasuthi ungaleti inkinga leti vele nje wona sale wathi umsebenzi utakuhambela ngeke ukhona ukusebenza uyayibala lento le utawuboshwa sekufakele naloko singahlala ungaboshwa because so ingiswela moya wena lapha nalapha lapha nalapha ulapha nawe khona siyathi nje ukuthi hawu uyayibala lento le so ubuningi lobungoti lo muntu loyo yenza ukuhamba khambe angithi tawugcine lo muntu the way la samushe ngayo lama relationships everywhere la kaya khona angithambe kancane ucambe imanga wayesitolo acambe imanga ndagcina umuntu yasa isolated because now sekude umlanga yakuye yabo nebangani bakhe nabaya bangani bakufuna nangabe khona ukuletha nakhona ukuletha ndagcina saye isolated umuntu nasaka isolated utaqala phathwe bo depression aphathwe yini utagcina sacabanga ukuthi athi mina ngaso sevelweni sayiphila kusaseka asayi ngcono ngincamo ngishayele
umhlaba ngathi ayivela ngikafula manje wona futhi ayingcono ngishayo so kusentawuqala ke different suicide lokugcina ucabanga umcongo njalo ukuthi ake which is kill myself ukuthi akumsebenzele no so kuyingodi kakhulu lento ukuthatha kancane nje ngoba ngisho because inyanga ngakunaka nje nyalo ukuvela kungathi kuyifashion especially ngathi kuyifashion hey kunana lethiwa yini i-vaping hey yabona lokho ngosem uyabona nje kulamalanga lokho bebavalile asilabantu bana ke banyalo phela sebayakhula manje uyabona lo mntwana ngokusambona lokumbona ukuthi lo mntwana lo ngane yabona into la iphethe basi nje nabavala bagcwalele emadolobha kudliwa matrasi kudliwa ini lo wabo vape ke angikhulumi naloko ukukhuluma because angathi ukuthi kudena abantu because kusha vele kuini lamalanga kuini uyabona akuhlukile phela futhi kulamalanga asikwaqale kwaba nalabo lokho bakubaza yelo yini kwabi ngithiwa yebo lento lokho kunithambo ngiyabona bacala lo ahlalo hayi kwabuya nje kunalokunye kuba ngasi mapheni nalokunye ngasuthi power bank yebo buka ke mina ngigibela ikhombi ngalenye lami ngiyabona lo mfana la gwacweni yathi ukuthi yabona ngathi uma nginendlela engikhulisa ngayo ngaze ngavela le pastelo ngambuka lo singambuka umfana omncane abanjalo unyalo angadala ukuthi bakufundiswe ngala ku-ini ngendlela hayi ku-ini share ngeke basibona it's even more dangerous level yeah but it's more dangerous than lo kwemagwa but kona nje kubona kuyingodi kakhulu study sesende nje research yethu tawubona bathi ngibona kuyingodi kakhulu kunjalo phela kuyachargeiswa ngamangala kakhulu ukuthi uchargeisa kanje into echargeisiwe shothi magesi wena kwehluka nemuntu lo ngene emotweni ofaka ipipe exhaust walifaka la ngekhathi wasoso uyahlala uyayibona nje ngiyayibona ugatseni vele lapho uyayibona nje so hayi lamalanga yero hayi ku-ini kakhulu ngendlela yingo nje ngilotshwala hayi labantwana baphelile nya no ayibona la ngiyacabanga nje lokukhuluma ngema broken families kunenge ngoba kukhona nakuleya esikhulume ku-emotional intelligence siboma ke sinale mammalian brain yabo ukhanze ukuthi mfana nami ngeke umfana nakolokunye lokubese kuyacabanisa le mindeni ukuthi uyambona lo mfana ukuthi no khona into engahambi kahle but uma kuchubeka benteni wena hayi umfana nami I think naloko ke it comes from inzaba yokuthi ngilento yemitha ngayibeka nje kanjalo ngibeke besobala ngilento yokuthi uthumusha uqale kwento ibikho bawusese ncane so now you'll find ukuthi wena nyalo uqale kwento yacasa usesemncane namuntu yacasa usesemncane awamithi yabona so umithi ke lipoza lephinyana ishaye yonke so usele ke wena nabani lembana nakho angithi ngilapho ke bese ngikushukuna ngemabirthday ngithi ngibaba wakhe ngumama wakhe ngokonke kuye angithi because now vele lo mfana wena so ngokonke kuye you don't want to disappoint lo mfana wakho okay so if you don't want to disappoint lo mfana wakho lelithando lesonalo ke ngilapho ke sekuchama kwa lento nje lokhuluma ngani because kunormal vele ukuthi eziyamama vele niba kanjalo ebantwana especially nje nawuma lo mfana kho lo ngumfana kunormal ukuthi vele ubudlelwane ngathi nami ngusimakatha wakudala kanjani noma ngabe umfana ngombatana but nje minjalo nje mntana but if lento leyo seqhamuka from lento ukuthi vele lo mfana mbosi yami lo mfana ngamlahlela abantu so if lo mfana lo noma ngabe saqala gila letika you try by all means to protect the child noma ngabe kuthiwa thatha lo mfana umix emaphoyiseni omshaya thatha lo mfana umixe kanatiki bayommendela yini hayi ngosama ufuna umfana mune banabantu azathi imizabata uyabona uyamosha ke lo mfana ngaleyo ndlela but wena ngotitshela ukuthi uyamprotect ubona wona sekulate usathi umfana ngade unela mina watonela uyabona nje labatali lapho kwazi umfana asimbi nomfana ngomshaya yabona kuzothi bude kuningcance kwemali kuningcance kwemntwana uthi uzivakasha ufikele kodwa bafike bakumuntu inyama yakho ngeke mntawukhala entabeni yabo shaya umntwana uyabona but ke inkinga wena Musa labantu babethu nyalo bayabona asikhulumile nje ukuthi vele bese sowumake hey umfana nami but labo babe bayakwenda ngeke sithi bomake kuphela nabo babe bayakwenda bathi vele umzamandla umfana wami uqala lwafuna hey umfana wami ningamthinja ibona lento le
inyaba mfana bayabona and if umfana ungeke uzumdiscipline utawubona uthi relax yakubona. But I think kuloko wena ngama think lebe kahle before lenza balebe ngikhuluma yalokuthi once tswani ngaliswathi lenfe ekudla umzaba enini ingakani uyayati so yes nalokuthi lenfe ekucala lecasi utawumitha nawumitha ngakushadela umuntu lo yami before ukhanza ukuthi lakhaya lekhaya linomali ngalokuthi ukhona lo baba ukhona lo ukhanza ukuthi as much as was soft as the mom wena yabona but uyathi ukuthi bantwana bathusangana ufele usho ukuthi ngabe tababo wakho noma ngabe kusakahlala mina nje ngikhumbula boka ekhaya gogo umkhulubeka ahlala eNewcastle yabona ahlala nala but nje bekavela athi baba maseko baba uyabona everyone bekade ukuthi njani uyabona ukuthusa kamlole but ngilengelo ngisho ukuthi they should be that authoritative figure lakhaya ukuthi noma ngabe mina nginje yabona or as a mom ngingabe uyayisengela mom try to balance the thing with the two yabona abantu bakho bathi ukuthi hayi cha maye kuyangena but abantu sakudlalelwa ngemali uyabona mehluko lo kanjani I can talk to mom about anything but nje makasimbo ekudlala. Hey utheka yona emusa hayi matima akho dinenge letimo letendekalako kakhulu bo overdose le overdose ngebe ngikhuluma ngayo nje ukuthi angithi ama drugs naso solo lo muntu bakwazi asalikhona aphethe udla ugcine bakunikana amanye longabadela ukuthi angithi especially ngathi sakhuluma ngokuthi these drugs ahlukene kabili there's legal and illegal with the legal one let dosage the health practitioner knows ukuthi you need dosage lengaka for a local and for a period lengaka yabona ngala atakuneti umjovo what not one njalo phela usina ucetha kujova wena uye nami ngebe njani mjo sesingena kuphi la inkosana leti mfo de mali nesezandla abathola xa sike lapho kule mfo de kujovana ke lo muntu vele utakujova nakajova uyathi jova lo ude wena ngisilota ubhema namuhla so bona khawungana mosu nako wena labo wasengithosa ingane nami ngiyajova leyo wayikhulunywa nekukhulunywa ligciwane lemibulala HIV leyo AIDS kutakubamba phela kanjalo uyabona leyo so kuningi maningi lama illnesses la khona ngeke ngakhuluma ngendzaba yokuthi if lo mfana is isolated utaqala phathwe yini depression i-depression tamphatha vele because nyalo so bathi ukudumula tha khona ke kuwe akasakho ukunta yini yabona naphathwa bo depression i-high blood pressure ila ngemuva nawe waqala nje phela phela naletifo uthi nakuvela sinje phela vele kugula kanjalo kehamba kuyahamba nansi uyabona na ukukhumbula la imali bakufundisa about HIV and AIDS ebaqala bakufundisa bathi usho ukuthini lo HIV usho ukuthini lo AIDS yabona bayabachazela le HIV human immune virus okay this is just a virus but nasweya ngale yabona it's acquired immune deficiency syndrome bese bayakutshela ukuthi lapho ke kusuke sekushuthi lama sotsha emtimba once kwaqala wona lama sotsha angasakhona ukubambisa kondekalanda kugula konke sekuyadeleka phela because awusemtimba usakhona impilo so it's the same thing ke lesikhuluma ngalo ukuthi vele tabisa sakuba kanjalo uyabona ubathi hayi man say ngaphathwa ngunako ukugulana nako uyaqala bani depression depression ihambelana stress angithi kwaqala kubabhlungu la hayi man ndekalani man hayi ngakhathala mva lokuva hayi umkhono man usasebenzi khona usasho na uthuthuthi yaqala litiwe usathi njalo uthuthuthi uyathuka hayi kondekalani yabona hayi emadoda uyabona wathi kondekalani yabona emva kwaloko even ne-stroke anti-stroke phela sithi takuthola ngale ndlela kanjalo high blood pressure angisingiloko ukuthi i-high blood pressure nashukela nangela celeni na ufika uyotesta le batakutesta ko2 bakutshela ukuthi hayi BP yakhe iphakeme shukela wakho wehlile noma uphakeme yabona usho stonke into lesiyahambela because lento nanganginaka
blood pressure sizosifo yabona but lokhu sifo lo low nalo high shukela kanjalo emtimba womuntu ufuna abe nayo glucose but once kwaqala kwathiwa hayi sokwehlile noma wenyuka that isona esikhuluma ukuthi sesifo so yakhula ke uyabuya into nje so lama illnesses onke ataqhamuka ngalo yabo bekusile nje ungasisho ukuthi utaba depression ube na high blood pressure ube nalabo stroke lokunye ukugula lokutaba nabo ligwayi nje for example ibangelana cancer naso lubhema kakhulu tabana nabo cancer maphaphu lento lenansi busy affect maphaphu affect maphaphu yabona so ukugula kwakho so yabona ukugula kwakho kutaba kakhulu utathola nje nathi for definitely ngawona so kuyingodi kakhulu letini webhathi nje sikuthatha sikubuya lapha kancane sibukela lekhashana into ethi hayi mina ngidawujima mina ngidawenda indawudla kahle kepha ke lo monakalo lengekhathi uyachubeka semnga because ngakubona nje idunga ngibona ke ichama evami kani umtimba sikude ngekhathi yabona usho nje ngiyakubuka mina ngibona kayivami athi kufana ne stress sihleti nje sila mina ngibuka ngibona khaya hayi musukrela siyakhuluma nangiphuma la uva kusasa kusona imusishaya yonke kwendeke kuyenteka phela uvuma ukukilikithi kwendeke ngoba belitolo beka right sithi silethi simile ubona umfuluju phasi kwendeke so ngabukunika ukunika solo kuyapakshelana nje basilapha ngeseruji hayi no kuningi kakhulu iningi ledibha so I think kulethi into lefuna siyikhulumise ngokuthi umuntu vele nayo sekuthiwa unato letinginya letinjena kusama usedakala kanjani sidakala na umuntu osesele ecaleni usayicala lokho ukuthi angasidwa yini angasidakala kanjani uyabona ngithathe ke dlamini but ke ngiyayithi letinye izinto as much as labanye abathi angeke mina ngizokhuluma ngoba phela thina sibantu labamnyama uyekhaza sithi angeke ngize mina ngiyokhuluma namusa ngiyotshela musa inkinga yami kanti lokukhuluma namusa letinkinga takho lokunye lokukusitako musa ungaze nje uthi hayi asengabe yina drugs but nje lokukhulumisana nemuntu I think le ukukhulumisana nemuntu it's a right approach but the problem now is who are you talking to okay because ungasho wena ukuthi hayi vami ngisebenza naye maybe hayi umbintsha masengitshele vamsi ukwanza insaba yakhe igcwele office long uyayibona so when you were trying uthi ulaphe nabo isymptom lakho but lona sokubangele ngingale siyabona so that is why we recommend ukuthi umuntu ayete enzaweni lethi njengabona thiki because with nathi you know ukuthi kunema professionals yabona umuntu otasina ukukhuluma naye uyathi ukuthi hayi number 1 lo muntu lona ukabi ne confidence uyabona ufundzisiwe ngalento and futhi nakabe kumehlula lokho uyathi ukuthi batamhambisa office yayibona lento so kungcono ke ukuthi uhambe uye abantu abakanjalo 2 lo muntu is trained yabona mina nje utafika imkhali usuke mina ngikuhleki udibula yabona kanti nawufundisa ukuthi okay umuntu akafika kanje nalokuthi ukugula kwabantu akufanani sibethe nje ngaloko mental health depression lo muntu angafika achazele mina ukuthi ngimtshele mina yabo nje sikesakhuluma ngema-myths ekuqaleni asinaka ngitshela ukuthi ati nginenkinga le kanje ngithi hayi khuleka mfana kunjalo ufike ngiyamdukisa lo muntu kanti ifanga khona yena lapha kulama professional atamtshela ukuthi hayi into enjengalento masidakala kanje nakanje kanje so I would recommend abantu ukuthi bayekanathi kakhulu especially abantu labaseshiselweni because for now uoperate kakhulu eshiselweni region I would recommend abantu ukuthi bayekhona kanathi yes for abantu ngebhlabo kamanzini babane nangalapho mebhangabo NPRH because nakhona they have imali bantu laba NPRH umile National Psychiatric referral hospital now uthi National Psychiatric labanye ke baye bathi hayi lapho kusesibhedlela sathi bathi sesibhedlela yes ngilamambithi lesesakhona secaleni ukuthi vele ekucaleni kwavela kanjalo bangafuthe lapha kusedecline so bona they help everyone lo letinye tinzabo ke labangayakibo labayikhonza kusebenzisa lenkinga lama drugs la hard like lamagwayi yo marijuana lawa lesebawajova bangahamba for rehab yabo rehabilitation centers yabo bangahamba baye emafini khona rehab emafini khona rehab eHoward nawe bomutshana yes so bangasithanda nabantu lapho yabo true if lo muntu ukhanza ukuthi
le ndlu yami indakalela nje kasi nalogada yabo njengoba sibekusela ukuthi ungacala uve ngasuthi hey but sekunjani lokhu you can call even emergency numbers, you can call the police, ambulances, bangakusita nalabo bantu, and then they can refer you ukuthi labantu ababona ukuthi vele wena usengalisito lalokho nalokho. Yes. So imatima kakhulu musalenza, but kwami nje lengikuthathako mina kungukuthi nangabe sowucalile it's never too late. Right? It's never too late because kwawena la mtimbeni naso uthethele titsabamba uyeva manje ukuthi yathi angajabuli and it's never too late for you to stop. Naso uqala nje so umuntu ungasagezi so awusiyabona usithanzeke neba nje abasakujabule uyabona usendwena vele ikisaphi nje awusathi naki nakanhloko awusendilutho if bekusesondweni ngase nje leyo ndlela yesihogweni. But-ke yabona le yama-drugs ngicanisile kunale mithi ukuthi vele nje bobhuti phela kanti nathi sibosisi uyabakhanza nje bosisi lapho iyangena vele lapho sisi lapho-ke ngoba kakhulu malanga nje vela especially the hard drugs ayamadula malanga kodwa bona nje sebebaningi kakhulu. No, imatima kakhulu lenzaba musa sibeka umuntu sesiyibeka umuntu because I think lokunye maybe kuyayitsenga le professional someone utawusho ukuthi hayi vele because thina siyibeka nje yabona ngicabanga le professional isayifuna cabangani wena asisayithola ngalo lithe angicabanga ukuthi kwethu ngekutawuhamba kuphelela la musa ngathi noma khona into ofisi lekusho singakabavalelisi. Mina I think bese ngiphoxile konkana mina nje sonomchizela ukuthi umuntu abalithole le usito akalithole le usito nangabe yadibona ukuthi ngeke make sure ukuthi alithole le usito usisengakabi late njengoba ngishito ukuthi once baba late lama consequences sometimes abadala. No, asibonge sesihamba nje. Please don't forget to comment down below, to like and to subscribe. But-ke lokumqoka kakhulu is to hit that notification bell so that every time we post a video you'll be notified. Signing out, Muyabamsilo Simelani.